Fatalo fatu I lau whaafonga Samoa nei fo e so fau malo le soifua. Le tautua fai pea lau Samoa Entertainment TV mai Samoa ai usi mai al whaafonga I whaapoponga wana tamua I nei aso. Talu moli maui whaamanuiango I tu malo il poloketi atina e le miliona tala ale fas. Lea ua fola mai alon tai fono. La ulen mali e topla tai vao le whaamoutino ai. E le lato manifesto le tausanga fau. Le whaawa waipea o le poloketi miliona mo le sinofo inga 5 tausanga. Ai, o le atanga iai nei I le au whaio I tu malo te tele, mai tu malo I la loifo. Ai o se poloketi o le a whaawa upea lava o na whaia. O le poloketi miliona lava ia e le o se mea na whaafua beta. O se mawhauwhaunga na tupu ifo. I le tō whaa ma le whautautanga I le whauwhauina. Ina wā mata le whaatuatua I le tua Samoa tasi. O se mawhauwhaunga na matua whauwao whaupō. Pe whapewhea o na tātou a vea I tua. Le talitonunga au tū I le taimi o tātou maua le mautonu. Pe whawhea o na tātou toi ati na e Samoa. I le tūlanga sili o na le lei. E le ngata ina siri o na lei a ia vave. O na o le fsosoani I 5 o I lātou o lo sili na manaumia. Pe whawhea foi o na tātou toi whausia, se isi tūlanga la si ai le tamau a inga le lei, mautū, ma whaawau mo le tunu. Ia mase tūlanga, ina ia tau nuu upu ma wholofolanga, la wha salalawina, ia mamoli mawina mo Samoa, ina ia ati na e Samoa, I lona tūlanga sili o na lei, sili o na mautū, ma whaawau ina pea. Ia o le mafuaanga le nā Samoa, o le sa tau walanga I le tunu, le aingo le whaatuatua I le atua Samoa tasi, ina ia whaatino le nei ati na e taua. O le memo mua, ina ia aua ne I toe whaapitoa manu I atasi. Ia whaasafua le manuia lau tele o Samoa, I tu malo o le tunu, 5 sifun martasi. Ia aua nei toe maua le tūlanga o lo ua vaai e le taimile nei. E lo lofi uma mai tangata I le taulanga ia pia, mano foanga mai tu malo tu taulanga, ona, e na o pia lava, o lo li lifa ia I le atina e ina o le tunu. Centralize. Ai ua manatu le tapenanga sa iai, I le lua afelusu tasi na ua whaatino le whainga whiwhiringa Samoa. O le atina ene nei o le miliona tala e te tau o na whaasafua loa I tu malo umalava. Mail matale I pata se ia pa ia le si ua le whanua I whale alupo, ia sopo le atunu atoa I le whaamanuianga. E ala le I le tu ina atu, o le poloketi e ta I miliona tala ai tu malo o Samoa. Decentralize. E ave ese le no foanga ma le mawhauwhaunga e na o apia lava e maua I manuia. Lea na mafuai o na whatu lai poloketi le nei. Ma tau ma whailoa e una I le awala pito I sili na tala whengai. Ia whaasafua le manuia. O mea uma lava e te tau o na tupu ia pia, ia tupu ia leipata, ia tupu foi. I whale alupo. Po whea lava le tuli inga. Le tuli inga o le lalolangi ma tuli inga. O le mea foi o loa lala I Samoa ia tunu mao ma I tu malo taitasi masuli. O le mawhauwhaunga le nā. A tātou toi manatu I le mea sa whaavai ai o tātou matua ina ua mati le malo le amatanga. Sa lātou tā pena lava mea nei. O asiasi tu mama, o asiasi tu malo, o asiasi a onga. O ina, sa feso tai vāvala lata I le malo matangata. Sa ti na e ai a onga, sa ti na e ai le siso manga, sa ti na e ai whatoanga mwhainga whaiva, sa ti na e ai fo I le tūlanga o le soifua malolo ina. O ala, ma mea umana lena tapena, e te tau o na toe whaua wina. Peitai, sa tele lava ina poloka mea nā ina ua potua I maile nei nofo inga fau, o na ele aise tupe. Tai fono o le vaenga whaupwhai le whās le sunga ala auli al mali toa. O Samoa le watali malo I le fono, po le lua o lua 5 Pacific ECD Forum, Early Childhood Development Forum,
a matatu i le aso sultolu me o le so i le aso sulima. O le fono le Pasifika o se vaenga o ngafa mamata upu tau i whanau tupuai. O le whaamtalanga oto le fono wo sumai i Samoa e te tala aloa i ai le whalitali malo le Sheraton Masauno ai le fionga le pāle mia fia me nao mi mata afa. O le aunga ina ia si itia tūlanga tau mta upu e amana ia mātina e aiso i fua o whanau la iti ilu tātou i tūlangi. Mamalanga mai ai ilu tātou i tunu usui o malo e se fulu lima o le Pasifika e tuliloa ina fōlinga ai o le fono lua o sulfitu na whaata wai le mata i tū o whanau. Ma mata i tū ai fo i mata upo lua o lua tolu. O le mana onga o le fontanga le nei ia pui pui ale atina ina o so i fua tangata nuu mai o latou taimi o avea mata maiti ai o latou so tanga i le Pasifika. O le nei wha amoe moe tolu aso lo te penaina lea le fono le Pasifika mo le ECD Early Childhood Development ma le UNICEF whata sea i malalangolango le malo New Zealand ma Australia ai tali malo ai Samoa. E loa i le so pe i oe pe te ena le tamaita i tu stala ya Lise Marie Schmidt mo lianga leo leo a fua mai le tusina i avatu i leo leo ma isi o tai o le malo. Ma ia whailo ai le nā tusi le so tanga o le fionga le pāle mia fia me na o mi mata afa i le maliwo le Professor America Samoa Caroline Gabbard i le tausanga taluai. O le maliu le nā o Miss Gabbard o lo moli ai foi e leo leo le tamaita i tu stala matusi solo le sunga papali i sia fikao. O lo tau fia i pe i lalo le vainga leo leo le taimi nei le sunga pali e whaatali ai le taimi o lo na whaamasinonga. Pe tai, o le moli ai o le tu stala ya Miss Smith e leo leo na toe tolo mai ele whaamasinonga i na uatalia ele whaamasino le fionga Church de Lassa le stalo sanga ale lo i a Lise mo leo leo e toe ilo ala to molianga fau e se fulu valu whaasanga i a teia. E ese mai le molianga au tu e tasi matalia ai leli leo leo le nata alosanga e toe ilo wafu ai le tolo mai i le aso. Mai ono tali ai i le aso le nei Miss Schmidt i molianga leo leo. I nisi o tala, o le whai ungol vai aso le ana toi to i ai fo i le moto o le ofisa o le whaasi vai tele. Ina ua mosi i atu le momolinga o le sui whaolioli o le tu malo a le pata i tu pai lunga i le ainga o le whaatuatua i le atua Samoa watasi le fionga taufua ta wa Edmund taufua. Ma momoli ai le whaafitai ai o le whaamalo a le teitai fono o le whaas le sunga ala auli al mali e tōpula tai vau i le tō wha ai o le whaauto tanga o i pa ia o le tu malo o a le pata i tu pai lunga e au fiai a fio anga o lalo manu vai loa le pata maulu tongia. Ua silia le 5 tau sanga le matua o le moli mauola mai le fio anga sa pali i savai. Whaata tau le vai tafe lau tele o lo kolo sia lo lato nuu male awala tele o le malo. Ma avea o se whaamata ui feo i ngā ta vale e uia le ai tu o le mo tele pe au o ina tafe. Ai mai sol nei vai tau le tele o ta vale feo i wai ai pe on sao no le moli mau. Whaatu sa le 5 tau sanga taluai sa se alava va ai ini ta vale. O ala tā i savai i e iei nu a o ia sa o whaita o tonga manofonofonga i lungo le awal tā. Ma e vanga o le fiafi peita i wale to e vaia. O tā whenga malolonga o timunga te tele le poles freile i savai. Ai mai se o whaasale le angai au fiai ma sa papali i. Na tato moli mawina ai le te ane lava o le iwa i le nātai au le astona i o poloka le awala. Kolosi si male le vaitafe i sa papali i. Talu le tautoso anenga i lunga o le piki apu na kolosi le awala i le valu a po matafe ai. Moli mawina sa saonga le multo lua na malanga ane ai o leo na fsoso ni whaatontolu laina umi o ta vale mai se sifo ma se sae ma misi ai wa ausu aisi ai o wha moe o a inga o le nata e au fiai ma wha ataunga o leo sao tina. Whaftai lau whaafonga le tautua whai pēa le Samoa Entertainment TV mai Samoa ili nei fo i tū la. Mana tamua.